Sí. चलो Hello Flower, you're watching live from Talamore Media YouTube channel here at Chim 1 at Tuolai Manto.
oleh tulang tapi ona ya chancho pusuanga le lo fa nga solo te menei pusuanga ne yon le Oceania ma pusuanga ya fa pena ona sa ile banoa sau fanga mo le ipo langi le pe ona pufoina mo le masino setema ile nei vo tsanga ma ole pusuanga le lo fanga solo te menei ya ole lo amata ile pusuanga ya ile pusuanga le ile tupa tama tai ile va ole macam ini sila kapena fu Italia. Mali jam sang muli-muli nei lelo kapena ona fanga solo time nei. Australia lelo ile tulmanu mumu ole macam ini sila lelo ile tulmanu lan mona. Ile mai tawa tu ile fusuanga ya tamaita ini ya faila vasina mana ya fo tulang lo ya ile nga yo ya macam ila boleh cak semua ya se ya o mai fo ile cak misang muli-muli ya lebih ona fa ngasol time ni Coba colek lo solo muli ia le camai cail nei New Zealand ya lo fa pena fo I on curi an colek le camai cail au se cali ya tau fai oli lava ia camai cail nei ole tulanga le lo mai cang wacu ole lava lo na cele lo camai cail nei le banga fo ile ole body shot ya po ole tu ole nga il tino ya mak lo jam 5 sa masa banoa ya mafai on chon wai ia ulang ia la tu ile bang fo ile lo ya ile fa moi ia mo le fai tawino ai mana itu culang apa yang ya ile pusul le cuma cai au Italia le cuma cai le lo oile cuma manu lanu mumu cere lava ia cai melo fa pena ona lava ile cuma cai le New Zealand le lo ile cuma manu mona este sina poto cuma cai au Italia le ia ile fenga fo ola na ia fusu mai coba lewa mai ale tak misang muli-muli mau le apa pena fon tadi se fa ngamai fa mesinu o ile ole apa pena ona malo le visuang In the red corner, from Australia. Wow, nagtato. Salamat kasama mo.
first result tonight. China, Judge 1. Indonesia, Judge 2. Philippines, Judge 3. Australia, Judge 4. Korea, and Judge 5. Taipei. Introducing the 60 fighting in the red corner from Samoa, Oceania, Ho. And his opponent fighting in the blue corner, This is New Zealand. Now you're still watching live from media YouTube channel from here at Tsunemato Gym 1, and this is the Oceania Boxing Championships 2018. This is light weight, 60 kilogram, between Oceania from Samoa and Merchant Casipanta from New Zealand. Oceania starting at red corner and Merchant Casipanta at blue corner. Oleh persoalan ini le bang le sungai ya Oceania ya Osamone ya batasem le sungai ya Merchant Casipanta ya New Zealand. Mar persoalan ini oleh lightweight ono 10 kilo kalama. Le red corner olo yele li imai Samoa, le blue corner le olo yele li imai New Zealand. Itu lang ang pwede na iya fusuangan na iya ile bale o lali iya hosen no lali iya Casipanta pwede na mo mayelo ta to tunu na po bang na piati balo mo chong cho lo o fa bena onna fa wala wali ile la nga fo ile ta o le counter punch boleh oleh tu yang tu lava ia lai fo ia fa bena onna tu mai sau ia tu fo ile ia Leli ho ile lo fa pena on so muli pe lo bayangan na le ma ina ile tulang lo ya ia usuanga ya le ba ia ole bayangan nei o ho se no mo le sunga ya Casipanta untuk usuanga nei ia lo fa pena on fa chau chai jam nei ia e ma fai on qualify ia ila tau leo le manu ia ile ipola langi ile fofanga ia mole masino setema ile tau sanga nei wa fis kumulvali body shot ya la bang lawan na leo mai tau tu ia ile fusoanga nei lo fa pena lava on tuli lava ia le tu fo la nga il chino Sudah muli lama ia le ila mai Samoa le Oceania. Ia le
Oceania le ila pe ona mai tawa tu le li Oceania. Ole wa ile tu manu mu le tu manu le li Oceania. Tatu tu mta ia pe tu langa lo ia I alfusu anga dai mai tawa tu fai lava sin le le o le ila mai silla. Oh, amai beda di irna chau nu lava ia chau lava ia so ale li ila mai sila ia ile falling of ile ole li ile Oceania malo telefon ila di temio o mawa ia le li ila mai sila e ona mai chau tu e so anga nei Now you're still watching live from on Tanamo Media YouTube channel. And now we're streaming live straight here at Team 1 to Mato. This is the first bout between Oceania and Casapanta in light division, 60 kilograms. Chạm sang alon na dua lewa fa ngasolo chebe dai ya wa ole fa cho amacha fu nai se kone tarun amacha chạm sang alon na dua alo mai tawina le tau fai fina umma ya ole ri nei mai ni sila fa pena fo ya le ri nei mai cha chu chenu sa mo le li Oceania ole ri no Oceania sa silo le ile sa macha ina fo ile chulanga ya I ala na fusu ya I fusu anga fo ya mali sa ya tau sang nei Faila bayangan na ia level cilo cuain ia faila vasin le tele uta penanga ia ale di Oceania fa pena foila ia pena penanga ia ale suila nei mai New Zealand ia le li kase panta pe mai tawo telefus angal nei fa solo Ole tulanga le mai tawa tu le fuso le New Zealand le o tele la o tamio o ia tulia ia le pui manava atonu se aikia fo ile ina ifa pena on tu ia ile pui manava ia on fa pena le on pa ula lo di mo le Oceania pe o banga na le lo tau mai tawa o ba ma tau na la lo ta li o Oceania ia montino ia o le temi la vai la lo ta le Oceania temi foi na o tele sa no le ila mai New Zealand ia e o sofa ia le isa mo le nei pena ona nga le tulman ia ba fu ile ia
That's the end of the second round between Oceania from Samoa and Methods Hunter from New Zealand in the divisions of lightweight 60 kilogram. So don't go away, so please stay connected. So now we are still live, streaming live straight here from the Tunai Mato, Gym 1. Remember this tournament, so all winners for from this tournaments will qualify for the World Youth Championship in September this year, 2018. There's the final round between Oceania and Methods Hunter. Oleh jam sangat muli-muli, lo fanga solo time ni ile lava ya oleh suila mai Samoa ya mai suila mai New Zealand. Mana ira tulang apa yang ia ile ngayo ia la uri nei ia le wo le cham sang lon tolu lo mai tawina lava ia le tulang baca ina ia o le kusuanga pe ona ia i lona fa nga solonga mai la ber cham sang mo mua se ia mai le cham sang mo le mu nei ma cham sang fo nei ola fa pena ona i lo ai le changa chola pena ni siampini ia ile jalu ona macam mai ia cak mersang tolu cak mersang leo lo fa nga solo ia I fusuanga ia pe ona fusuanga amacha nei. Sini calon kalau buat penau nama orang mawinat ni bang jauh ia le tulang kalau cele ia le Cina cele lona luar rumah ia apa tu ia ile tulang lewur ia kusufoi ia alo makan awiling ati Samoa ia apa penau foi nisho cunu oleh lang di sini saya so cunu olah apa penau ni cunu macam ia le leo orang macam makan lau orang macam alo foi ile tulang apa yai ya wa ole to tele lavo o alo Samoa alo papena awa anga ya tuni sila ya mo le tulang pe yai ia tabe belang metole ninga fo ile ya mo le ne fo italeni ya po ne fo italongo kusanga. And that's the last round. This bout. This is the first bout between Oceania and Methods Hunter in the divisions of lightweight 60 kilogram. Oceania is one of the athletes from Samoa.
and Murchas Kasip Hunter from New Zealand. Now we are waiting for decisions from our top judges. The winner of this bout by unanimous decision is the blue corner from New Zealand. And the winner of this bout, blue corner, Murchas Kasip Hunter. So thank you for watching on Telemore Media, Telemore Media live. So if you're watching here on Telemore Media live premiere, it's Chuột Lại Mantuk, Chim One, Chuột Lại Mantuk. Judge 3, Indonesia. Judge 4, Fiji. Judge 5, bantamweight. In the division of 64 kg, light welterweight, fighting the red corner from Samoa, Oceania Alliance. And in the opponent, Samoa hosting the Oceania Boxing the Youth Oceania Boxing Championship 2018 for the first time. Only time more than a little pena on Charlie Malo Samoa. Ia I talongan le Oceania. Ia be on ia le tasanga lua fis from Laban. this guy is scheduled for 3 by 3 minutes round. Usuang ila ba fa wila alai mai Samoa Malaysia ya Selman Raymond mai New Zealand ile bangan ne lai to welter almost 55 kg. This is the second bout between Fawila Alai and Selman Raymond in the light welterweight division 64 kg.
Oleh lama sesuatu ia sui ia calon apa urusan angai i sui mai di sila lo macam waktu fasina dari jele tulang lo ia sui na mai di sila apa yang fai ya cuma coba di sila stasiun ia jenuh lo macam Malaysia ia macam urusan calon ada macam urusan mau ina fo ile jele ina nga ia jele sama fana ulo jangan jenuh apa pena on na coling ia ile calon ini ko le calon ni urusan mai trong tu man tuan la bata pena tele cuma yo lo fa pena ona na mai ya ma le uli a chonu ole siva henga lo man tuan le ya ia tabat penanga ia la chone mai ni sila ole tu la vo ile an le ya o va henga lo choling ya ia po va henga lo fa pena ona fa chino ina ya la chu chole ninga Ojo nai sai kono fa mai ale ole ta misang ale mua ya ile vale di fa willa alai ya malasunga se man Raymond mai ale ta misang mua ole pang nei ole ona surfa kilo kalama ile vanga le lai ta wauta Oleh pusuanga sa tasine yo talong lo fa pena on mawina ini sopine au ro la tato tenu ya madisi fo opine sili wa ni talong fa ba malo ya pe on ya fo ia talong fo ile la Commonwealth ya na mai tawina fo ia le tele o tato le mawai fo ni so tato opine pena ini so alo le tato tenu ma sa tasi fo talong le lo la wi lo ai le tato wa tenu ya sa tasi fo yo ni fo tamali Lain au o fa tumu ia o calong fai pelenga ia I tono lalangi ta mresanga lo na lua ma nai le tulanga pe ona ia le ta mresanga le lo na lua ele mai te want to ile fai lava si do fina tele la wili na fa penale nga ia tono le sa mo na fa wila alai ya mai tawatu pe ole isu ole ida mai sila ya fa pena ona isi fa de tonu ole isu ole ida mai sila le lo mai tawatu ia ole ua fa pena ona afia po piliki fo ile le pala ila ba ngana le lo ta afia ile ta longa le tebe le fuso ngal tebe le ale la ua to fa wau ia fuso nga ile ba la wuli nei to luang cara sola lama de New Zealand le apa fo sila ma lo se tulang pe yo ia ana tu ila to ia macam waktu ile persoalan lain Southport lo winga ia tusa ia ngal ia SS ia ngal uri nei ia oleh ile mai samo macam waktu etang mentau yang avali ia le mai New Zealand le lo tang mentau bila bangan na ia le lo mai tang waktu ile talong ia persoalan le lo fa ngasolo ile time nei
Very na wala nei soal tu ia ya soal ile mai New Zealand apa pena foi on tang mo faila wala ile ya o fawila Itali mai ni tulang le lo tang mo faila ile o fa ya o tang sanga lo lua lo fa solo le sile tang mo sanga tau ya mo fa ya on faita ile foi ile ya Loi tanga tola manu malo ya pe amai ia ta musanga wa tolu ta musanga lelo fa nga solo ai ia fusuanga nei ia ile fia nei mana ia tak feel masih mana ia le soal di New Zealand ya tang nu le la ya so ya so fo fa la masih nama lo sila tu wi Allah mai tawa tu nu le la wa ya ifonga le li o fa wila ya wa fa mai ya le to umistami na fa mai le tak musanga lo lua ya fa sa di le mo tak musanga muli Pak macam sang semua lo na lua tak mesang muli pulsa mesang lo tolu leo la ngat ia cuai Good job. Delivering third and final round. Tama sang muli para solo time nei mai tu wantu le tatu fa le talo no tasa nei lo fa penantu sa choi tatu fa salonga fa le tu tele ya la to fu le nga mai moina ya ku anga nei tu o la to fu le ya lo nga mai la to tama matene pus ya le lo fa pena on nei tono tatu fa nei mon tu wa so ya lo fa pena no fa nga solo ai ya ta busanga nei pole tournament nei ia ale Oceania busanga nei lua se fulum le malu ringa ole amatai le so ia pa penale ona e toila swentaya o fa mai ai nai ile aso for really ana ona tau pia lau fali ia le li mo wa fai tele sin puno fai wa tau ma wala lo tele puno le li nei ya Samoa le li fa wila lai ona uta am tedi ya la suanga te fa wa ya suanga Tabasang non tonu alo mai cawan tu ia olo mang no si pe alo boli nei no ise so tau tulo atu pe o tau ia ise tulang fa vai matua lava le dei tulang si ile malosi la tu ia pe ona ia tole ning Dawa fang tau ho ile upon lau fali ya po le o seki ia le li o fa wila fa yo na to fa wa o busanga ole ala o fa ile mai ole ala ba fa ile li o fa wila lo fa wa busanga lo fa pena ona pen ai tong la va ia tu ile li ile nei mai li sila le li o Raymond le li Samoa nei fa wila lai Telo ele to umistai mi ole busanga nei fa mai fo ile ta besang belum muli
Pe mo tang vai vai ya le di I fa wina I le mai tang chuai le fonga ya por eso le di nei Raymond ya le la vo lo fai matao fi ai ya fusu anga lo le ua sau ku le pala hui le lo nei swa pe ba ngana le lo fai matao fi ya fusu anga ya I le terminal nei fai lo mai le jo mistake ya ono sanga fa mai le ta mi sanga le mu nei lo fa solo. Now that's the final round between Wheeler Alliance and Manu Raymond. The divisions of light round weight 64 kg. So waiting for the decisions from judges. Ladies and gentlemen, the winner by split decision is the blue corner from Chile. That's the winner of this divisions from judges decisions is the blue corner Manu Raymond from New Zealand. Introducing our features for next bout. Referee from New Zealand, Judge 1, Australia, Judge 2, Taipei, Judge 3, Korea, Judge 4, Tolo fatu ila tau leo lo fapena ona mau mai ila tātou whaasaralonga tūsao so staff nei lan langi o pena ona mau mai tātou whasoanga nei ele malai no mertasi tu ana mato ke ona ia tātou talonga nei o le alonga tuplanga o Oceania le nei tusanga lua fese lang. So we'd like to I would like to greetings to all our viewers from overseas who are watching on Telemore Media YouTube channel, Telemore Live on our YouTube channel. So we are live, we are streaming live from here at the tournament to the Team 1. There is Samoa. Introducing again, fighting in the red corner from American Samoa, Panito Kaka. And his opponent from Island Fiji, Bisoka Shori. Oleh sungai Jauh Falaniko mana sungai Suing Christopher ya lele apa pena on fuso ilevangan lele wauta on usafulum leva kg.
Tata Franiko mai tutuila po Amerika Samoa le sungai Soin Christopher mai Fiji. Introducing our next bout between Tata Franiko and Soin Christopher. Tata Franiko from American Samoa and Soin Christopher from Fiji, the divisions of welter 69 kg. Ole di fiti le lo ile tulmanu lanu bona ya ole tulmanu mo le lo fusama ile li Tata Franiko mai America Samoa. Ani tulang apa na ifusuang le lo mai tawatu ia lo tawfai le mai la wani nei tulua ele di le mai bersama pena fo mo le di nei mai Fiji. Talong le olo fa pena na wai mai ni so chin moto Pasifika e pena Euro Fiji America Samoa. Ya mai se fo I ni so tino pena New Zealand Australia. Ana ia le masa watu ile li o Tata Franiko ia fa nga nga le li nei. Lawa mai ale tamu sangat nai le ba le mai mai America Samoa sungai Tata Franiko mai sungai Soin Christopher mai Fiji. Round 2.
time out ya le lo fa pena nang mai chang fia le cha long te mini ya on ni su chu long le lo choi fa te pe yo le he kia te pe yo ba nga le le chang fia ile fu su anga te mini e le va le fiti ya ma le ne mai America sa ho tới nên là phụ số anh leo lội cho mình này tàu phơi là lấy mà lại ổn định này ổn định là America mua phơi xin là tàu mi thấy lấy định là Fiji cho mình đây là qua phơi tàu này lâu phơi lấy dầu phơi là pe mà tàu phơi lấy định là những trôi phá vào phụ số anh pe là Malaysia nghe phá máy mà trong mình chủ yếu leo lội chỗ là mình định này phá máy làm sao nó bình à lại đây chỗ này chú làm biểu này phát long nào đây này máy Fiji bây mình lắm á nhận vài ngàn leo lội chung làm vài để này America một bên phải chơi phải xin ở mỹ chế số để này bây giờ muốn chơi xe chú để này America mua để Fiji này lẽ là ngại để này chung đi vui để bây mình làm vào sẽ để Fiji lo cho này sẽ cuốn on mà alo này chăm sang đây về on mà giấy ở lẽ qua phạm máy giờ chăm sang eleva ở lẽ Fiji mà lẽ đi đây mà chỉ chui lại ở America Samoa chăm sang một món đi là ngại cho chui Third final round. Third final round. Là phải phải oli chú ý là oli này oli chú ý le America Samoa này lo chú mà mày nó phải để đi mày phi chữa lại phải trong bài mày anh ấy chú nó nói phải làm gì là phi nào là một phải nó chú mà nó lấy ngày đấy chỉ một phút nó nói là phải phẳng là phải chơi mi vui làm một phải chạy tụi yêu và bên nào để tụi tụi lấy và phần ta phụ tụi là ngày bị ổn này ấy để phẳng số long ở phút sáng
mana ya le kaki ya le le fiti pe ya mai tu tu le na tu mau ngutun wai I ang talinga fu ile le le na America Samoa. Puto le li America Samoa le fai le mau lunga le ono ia sola fu ile pe ma ton ti jelo mai ua so tu fu ile tu pe pe tu le fiti wa mo tu no te mi la ba pe na pe tu le fiti aveng ta fu on fa si no mi te le limo le li America Samoa ne. Chúng ta miêu là phần máy ăn tạm được sang ngâm lấy tạm được sang ngâm lấy mùi. Nào nàng ngại phạt thật lia ia là phải ung phạm machino ai le oleh apa pena on siampini peman malu ia ila aupang nei ila van le oleh sunga ia tauta Federico mersunga ia swing na Christopher. Now we're waiting for the decisions from the judges. Who will be won this bout? There's a third bout between Tauta Federico and Swing Christopher. And now the winner of this bout is Tauta Federico from American Samoa. Greetings and hello again to all our viewers from overseas who are watching on Telemore Media live stream on our YouTube channel. Thank you for joining us. Introducing our officials for our next bout. Referee, Taufiki. Judge 1. Now introducing our next bout. Judge 3, Indonesia. Judge 4, Philippines. And Judge 5 from China. The 75 kg, the middleweight division, fighting in the red corner, from Oceania, Seymour, Royal, Hudson, Jack. Now introducing our fourth bout between Seymour Carlton Check the red corner and Kako Taj at the blue corner. In the divisions of middle weighing to 75 kilograms. From New Zealand, Jack Boyle, and his opponent fighting in the blue corner, SAOT Patrick from Australia. Oleh tato to the manamumu or the sungaya Seymour Carlton Check manle to the manulan one the sungaya Kako Touch oleh aupangan le oleh fitu 10 5 kilo kalama
Rasmi ko content check kaya may New Zealand, Australia yang may deseng ya kako touch. Terus ang mo le ufa nga solo de tumini. Fa yo ni mai ia la wale na le le lo le tul man lo mon na le sunga le mai New Zealand fa pena fu le tul man no la mo mo la no mon na le no ile Australia al mo mo o ya o New Zealand. Fa yo ni so on tu ia le mai Australia le o kanto times. Na lava on lunga lama tali o le nei I ale sunga cotton jack ya mai le tulu nei o New Zealand South Pole na winga te tusa ia to tusa ia nga foi le ia o le anga le Australia le lo mai tawantu ia pe anga vale ia ai tau matau ia le anga le ia mai New Zealand ai o to nga panga fa pe me sa panga South Pole fa sin tau fang ta te isi o no tulanga fu ile fa sin tu sa wanga ta fu ilang tau fa ton no tulanga pe ona yai no to tana tu lo fri nga I ton o fa oli to mai le na le au Italia ma we to no lava I falling no le le mai New Zealand e tu le au Italia le Ki tia mo tonu le left hook ya bo ka mo ile ta o ta tu fa sa mo le au salia po le wako ia le New Zealand le ia le Italia I tau ai mamau mai lava tu ia le Italia nei solo muni fa pena on tu tau le mai tu vitu mai luma mai lava le ma nei tu langa pe ona ia le to te tau ina tu le Italia nei ia o le ola ne tu le no mo tonu mai lava ia au te linga le ina nei mai New Zealand fa ilo te loto e se kone ona fa mai ale le ta mesanga nei mua e be ona fa nga solo ma la wa ba e ta mesanga mua tu fa talo fa tu la tolo pena ona mai mo mai ia ta tu fa salonga e le ko ba ngole fe tu sa wa tu ia le fa ta no no ta se e to le manto isa mo nei
Tolong ni fusuang no dengan cara vai fa penang na fa leton ya mo chino la bulu tangatan na ole afa ina pe malulu no winga ya ole tebe nei ya ole ya mesi sia fa penang ona fi fa ina pe fi malu mesa talong ni fusuang Osta sini unta nong pe on tele ai ya ni si fo pinne ya le tatu tunu ele ngaji tatu tunu ya me se fo i tulang lo ya ini so tunu tunu la va yo le tulang ile tatu te ya ya tu mo te le pasifika ya pe ole stasi lo talong wa mawa ya le tulang fo ile le siti ma wulungo ela tu fia ya ta alo ya Tena le au panga le lo o fa solo de mele va le Australia le sila le la se fia to ilalo ya o le lo fa pena fo on tau fa fina uma i tu lua solo ni Australia o te ro la va apena no poto fo le fuso le ia o tu ayet ia faisin molunga teis ia o le Australia le na ilo le sila ia o le talanga fo le fusuanga ia poto la le tangata fuso fo ile tulangi ai ia lo na maulunga Ola fa pena fu ona le tulanga ia il fanga solonga ia fusuanga la to ia Tututi mai ia tak masang lulu pe ona fa ilo mai la mai tak masang lulu kita sih tak masang Now is the round 2 ending, so the final round. Oleh lo fadi dia lo fatak taya ia persoalan ni lo fadi mai Fiji. That is the final round. Male tak masang mula naik pe on fa ngasol temen ni ile singers. Yes, see more cotton check ya masuk ya coach charge. Mai Oceania. Apa pun no au fa yo de lo de yang ngai mencari li o fulan mumul nai le ile mai Australia sila solo solo nama le Australia ni tu lang pe nai ile li nai same ile li nai amata mai lawan fusuang jam sang bo mua asal mai jam sang lon lua ole fanga la vai le ola nai fusu ya pe solo solo ona ole fo e poto le li vai la nai fusu ile tu lang lo ya lana antino mai solo tu lang ma ulunga Olis so mai le Australia le sau mai tu
mau tonu lama le au vai o le ini sila le ya tu le New Zealand berapa le tala di Australia alwa tu le situ mau tonu la au vai le New Zealand mau tonu nai lemai apa dah nak join ngai mai tonu tu mai la besok oleh li so lebai ngan la bale lo mai tong tu le stadi dai ya na tu mai la besok ya fu pena no solo muli tua ya lo pena fu na tu le li ini sila break la bale le wo cho nga men tonu te lo le o mi stai mi ona fa mai ale on le tamusanga muli la foi oli so tu le ini sila nei alwa tu mai si wako e le o ma u tonu lava anga vale ma u tonu lava le fanta oli tau foi oli so tu le anga vale ya sau foi tu ila tu ya le mai Australia mau tonu lava le tau mentau e le li ini sila e au tring no le li ila nei mai Australia le o fai lo to titi ona mai fu ile on ta musang muni o to na sekone ya on ma ele ta musang muni le lo fanga solo te nei le va o le mai Australia ma le mai sila That's the final round between Sema Carlton Jack and Kako Taj from Australia in the divisions of middle weight 75 kg. Now waiting for the decisions from judges who will be winning for this bout, fourth bout. Ladies and gentlemen, the winner by split decision is the blue corner from Australia. The Yoshua Team Tato. Now mai Australia ele o kato tad le wo fa pena ona marmalo e le fai unga mai fam sino Introducing our judge by Rich Cup, referee Oceania, Judge 1, Philippines, Judge 2, Fiji, Judge 3, Korea, Judge 4, Taipei, and Judge 5, Indonesia. Introducing the ring, the heavyweight division, 91 kg, winning the ring. From OCC. This is a fifth bout between Bantamweight and the silver Levi in the divisions of 91 kg, 91 kilograms heavyweight. Bantamweight Hermona in the red corner and the silver Levi in the blue corner. The silver Levi all the way from New Zealand and Bantamweight Hermona of OCBC. Only for so le
Pangamafa pela heavyweight iwa sutasi kilogram le soanga le vale sunga ya vahi ne moya here moana mai le OCPC ya ina ile tulmanu mu mana sunga ta serva le vai mai New Zealand ile tulmanu lan moana o fa tonu ina la foli ya I tulanga fo e tau na titilo ya I ta mo fusua le amtalia I ya le fusua tam sanga mo mua ada zule le nga ele pun manava lu ngatang dia le fulan moana le sungai ya te sava le vai mai New Zealand fa yoli e aso mai ale lua le te sava le New Zealand ne ya anga ile ne o bahi ne moya e remona ma OCPC le lo de chon mumu no chon la bla vai le tu ile ale le o le New Zealand ne pai la mo solo mo le te ne ma de OCPC le lo la ina le o fulano mumu Oli tu ile o tali mai ile mai ofu mumule mai tu le la vai tau fai ngai no fa tashi la vai la boli nei per tu mi la vai tu no tu ile si ya ile au vai ya e fa pena fu iona tu no umre tu ile au vai ya la la tau fai la ve fa tashi la va ile tai metas Musanga mua le alo fanga solo te le tu mi fo ina minute e le ta musanga lo fa mai ina le tashi lua ya le na mawatun ma la ya le si lua so ona le ile mai ang sitalia mai dipsila mai ole la vai la ver tonu lama ia le New Zealand le ya le ila mal OCPC le ro lain o fulan mumu ata fia ya le talon terminei ya tau fai ya se vai ya le mai New Zealand watu Malaysia tu imau tu lu pun manaba au fai oli la bola budi le la vai lunga chali le ile mal OCPC ala la vai fa ben na mai tu watu la bel le fo itu ile ne mai New Zealand wa fa sina mana ya pun le telo tino le New Zealand le poto fo ya fa ila na ya fus mai tu watu ya la bang la le ya le parish tu le tino la ba le tu le ile mai New Zealand mai tam sanga mua mai tam sanga mua e le va ya ole ile ne mai OCPC bersama le New Zealand ne sama-sama na lua anak ya cuy
fumu mupi anga mai le ile mai na ubu so tu ile mana ile to fai malo sia mai ile o fumu mu ile mai le OCPC wa fi sina maula tel tu ya le o fulan buana ya bangana le safa tu ina ya lawfully mau tonu la vai le sali le di silo le ka ba fa sin fi tikele le a vai o le OCPC tele mila sa fa pena ona mau tonu vai la vai le ina nei tu I ma sali le me di sila le o ai tu lau isi na fa vai fo ile no vi ko fa sin le ko na to lengi la vai o le ina mai le OCPC Tami sanga lo fanga solo na minute le puta talo na mata o te lo fu ile o te umi ia ona fa mai ale o le ta musanga foi ya to pe wa mata o le sela le ile ni sila wa mata na tau ai tas ya no winga o fai sin le la vai e o le vanga na le lo mai tau mo te tilo tuai Sanga lona lua le wa fa mai na te lo te tasi tamu sanga toi ona fa mai foi le ia on kusuanga ne ia pe ona fa nga solo ile ma le ni sila le amana de ile na le OCPC Tasi lua tolu se so'o ale tolu ale li nei ni sila
le mai tua fa pena on ai tonu lava ia le tolu so le New Zealand ia I siri ile o mai OCPC tau velovli tava wena na ia le suanga so atu mana ia le longa ia itu ia le ina mai New Zealand ole mai tua tu le la vai e love o lave le la mana le OCPC le o fumu ia I tu ia le New Zealand vai sira later le o le tino vai tino le ina mai New Zealand Adu elo tu mama ina fo ele le mai OCPC le fo e tau ai tu lava ia le tu ia fa pena ona mo tonu lava ia falling on le mai New Zealand so muli le OCPC le ngai ana le tu tau te lo lai dom le ya mau sina malos ya la fa pena le to fa wo aba le tu le ya le tu le manu la mu aba tonu o le so tu ia le mana ia tu langa pe on ia ia le man lo tu ia le New Zealand le o fa vai ya mai ai ma le ta am sanga lo na lua ile ta longa le mana le New Zealand le ta am sanga muli le ta am sanga muli ya ile va ya o le ni vahi ne moea heremona manasunga ya te seva Levi Ladies and gentlemen, the winner by unanimous decision in the blue corner, Levi Jerman mona eu manalo ile abang lo nei ole vitasi kg funga de server Levi Now officials for our next bout. 91-15, the heavyweight division. Referee, Korea. Judge 1, Indonesia. Judge 2, Philippines. Judge 3, Beijing. Judge 4, New Zealand. And Judge 5, China. Introducing the corner, Oceania, fighting in the blue corner from Samoa, Lion, Russian, back.
Le pangalan yung heavyweight, iba success kilogram elevado le Samoa le blue corner singa Mathis Malcolm Preston ya man le red corner politin man mumu ya ma Australia le sunga ya Ethan corner. That is a fixed amount between Ethan Gunner from Australia and Mathis Malcolm Preston from Samoa in the blue corner in the divisions of heavyweight 91 kilograms. One was starting. Alaya mencoba bertusuan ya ini coba ngayu ya oleh fusionnya mai Australia menjadi ini mai Samoa. Mana yang le usah Malaysia le ini mai Australia lo cuma main foi ya ini mai Samoa. Singa Malcolm Preston. Tolong lah balik tu manu ya lagi Samoa ya balik ina Australia facing nanti ni ya ya ile tulang ayayan natan dia apa yuli so antuli Samoa lagi Tassi Lua ele alava ele ofa pena ole changu ole voling ole le stadion le alava tafayo lioli ma leia ia le wato anga vale le Samoa nei alava de tautono lava ya telenga ya ole le Australia le serfina tele ole fusuang nei ya le stadion nei ma le Samoa nei break Bapak bawa kesuangan jauh pun ni sampo foi laupang ni tusalang fusuai lagi function oleh udi Fai ngai yoi malo nosi tele ia la wale nei ma nei tele ia le tau fai ngai le Samoa nei pe ona mai tu le malo nosi ona tu ia umai anta musanga bomua le malo le Samoa ya mana dia le mai Australia
round 2. Tak bersama lalu angkat yang cun mus fight malam sila lagi nama Australia le off ulang mumu apa dah macam video ni sesuatu le Australia buat coy mai sini tu ina tahu apa pada foot tali mai le Samoa ya le version Malcolm ile tu di manu ya Malaysia Filipino le Australia ni pion cuma cuy ya ile ne fu bang la fi sau le so ya tu ni tetau mai ya pakah kira tu ya mau tu lava ya le awai le Isamo ni apa yo ni Sefo inga ia ada di Isamo ni yo le fo mai Naya le tulong apa naya le left hook Malusi ya bola wako Malusi le Samoa le President Malcolm trong phiên long phơi break trường bài chốt pháo bóng xuống trong phiên lioli mai chốt solo mui le Samoa này trong so mai lama le Samoa này apa pena phiên trong phiên tu le Australia này lalu break betul mau betul lama ia le dua sesuatu le Samoa ni pipi lah betul le pui menava le lava betul lava ia cui ada le Australia le pui menava ia le Samoa ni lovely break betul video ni pipi lah betul nasi Lalu file mai tu cuci file mai ada bersama lain tak bersama lalu cuci nasi kau dan mai ada tak bersama file apa final wa ayah sini final ayah macam ada dia tu luar tak macam tu ayah ile tak bersama lalu kita mai tak bersama lona luar Final round boleh tak bersama mudi angkat mencunu terfail oleh lawan lain ya sesuatu dari Indonesia mulai dari Australia promo lawan dari Samoa ya mai sinema lo setele ya tu ya dari Samoa ya ai ka pena on tangtung dari Australia mana ya foi tu nang dia macam faya dari Australia ya tang dari foi ile ya tu mai dari Samoa ni Follow for the break. Alright, 22 far wow.
mau tonu lama ile tang matau le tu ina le Samoa ala vai ole le mai Australia o Taylor wa man te fu na fa ani ma di mala to ile di Australia le nei man tau fai sina fit ya o vai ole uli nei te le te misa fa pena on la be ai ia la vai ale man tau to le la volo fa dia manus ya o la uli fusu mani to ru mani di mai Samoa fa pena fu de di nei Australia cara mulai le Samoa awak mencono tahu ai mai la lua Italia cara le Australia cara mai le Australia ngai di cara manu lanu mumu macam le isi ia Sani Pina watu fo le ila mai Samoa ya no fo ia tu ila tu ia ile tu le manu apa inta fo ila le watu me ia di cara le Samoa ia fo tu langa pe ona ia le fa ma se au mai ia le au mai mo na to ia pa se o le o au ta alo ia ona i tam fusia o fa pena o fa anga solo la u sanga ele tama le telo ele to mamau ia ona mai fo ile ona tam sanga por de foi fusianga o tam sanga bulu le le o fa anga solo tama nei o foi oli lalo i tali le i Samoa ai tonu na le tau ai mai lava pe folinga ua ma tonu mai vai na to ia al Australia nei le lava lo mai tau vai asina manu stelo le Australia a foi oli mai tonu vai lava pe tonu no winga le o vai asina mai tele ia o le au ri sia patunu ia lo fali ia ua o tele le puno ila lo le ina le Samoa te lo le te stemino fa mai ia o le tamu sanga muli le o fa te ia temene ma o le fa unga na ia o le fisuanga i le va o le ni Kali Australia na le Samoa le sunga ia Mathers Malcolm Preston i le ampang le 10 kilograma. That's the ending of sixth bout. The division for 91 kilograms between Hartwig, Ethan Gonna and Mathers Malcolm Burston from Samoa in the blue corner. Now waiting for the decisions from judges. Ladies and gentlemen, the winner of this bout by unanimous decision in the blue corner. And the winner of this bout is blue corner, Samoa. Hardwick, Ethan, Mathers, Malcolm Preston. That's the winner of this bout, the sixth bout in the division of heavyweight and 91 kilograms. I think there are two more bouts left. Seventh bout and eighth bout in the women's bantamweight 54 kgs and the women's light welter 64 kilograms. So of course, next bout, seventh bout between Jessica Ioane and Sophie. Ioane Jessica in the red corner and Sophie in the blue corner in the divisions of women's bantamweight 54 kilograms. For the final, the bantamweight, the women, 54 kg, fighting in the red corner, from OCPC, Jessica Ioane.
women's bantamweight 54 kg. Introducing Jessica Ioane in the red corner from OCBC, and Sophie in the blue corner from Australia. The red corner from Australia, Sophie Sophie Incledu from Australia, and Jessica Ioane, OCBC. Kalau pangana leo la show ya ile vainga leo le bantamweight 55 kg ili tupam chai sunga Jessica Ioane mai OCBC sunga ya Sophie ka Incledu ya mai Oceania leo lo abenau ni tulai mai ile tulimanu la mona. Oleh mai ala oleh tam sang oleh suang ni luar le lo tu e au panga chamacha ya one so oleh male tufa nga failonga. Tak bisa ngomong le ufang solo temen ni yang Cuma Sophie le lo le lain lo ufang mona ya cuma Jessica ya ile ofulan mumu. Di mana ya cara tulang kalau ya ile lepas sudah cuma formu dia ya le cuma ile yo Jessica Ioane mai le OCBC before kami saya cuma semua Oli soal cari macam Australia ni Sophie, pergi tonu, Bernardo yang tu tak oi, jangan boleh cua, cuma ni le lepas tu macam Sophie, lepas macam ni Australia le le cuma mana mana. Yoni mana ya susah le fighting macam ini, macam lu fight for yasing fit, ya macam ini tu luar. Ila upanga na hiyo le bantamweight ile 55 kg mamafa Fiori ametonu lunga tang le tumeta ile Jessica fa benano fatto to le pula le tumeta Sophie Incledu itu Nice jab. You're working that strike jab. And again, punch and go. Punch. Good. Back to the jab. Back to the jab. Good.
tu mesti mi orang tamu sang orang faham mai orang tamu sang mua mai orang tamu sang bah Rawa ma ane tak nasang mua ile vanga Jessica Yohane ma Sophie Ingledew mai Australia mana ia le tang pelanga lo yai au mai ya tinu fafu pe ona yai au nei Australia New Zealand le lo ma taina le tebena le fai la masin le le ola tau pa pelanga ia fuanga ia tuai ia ile nga yoi fu ia tamata ia pena fu i ma li pus round 2 for ta masang lo lua lo wa fa solo tebena le bai tot fai sin mana ia tele ole o spai malo simai ia an le tamata ile macam yo Jessica Yohane mai do OCPC if I was to time out lo no winga si banga leolo fale tonu e tau on ngai fo le tua ia mai tau tu le ki ia ra tuma ta yo Jessica Yohane no winga lo mau ia pe la ngana le utau fi ta lo te le le utau ngai be tonu mo to fa wina e ora nei suang o so fa i ma lo si le tuma ta yo Jessica Yohane ai do tuma mai no fo ia le tuma ta Sophie la to ia le la lo pi tonu ta wa tu le tuma ta yo Jessica Yohane tau fa yo le fai ta milo i lava lunga lava tale tu mai ta io Jessica fai lava per tau ai mai ia han tu ila tu ia ya fai ola lava fai manga ila lo ia tali le tu mai ta Sophie voling mai wa tau vai fa tu ila lo fali ona le lo fa nga ina ia le tu foi dei lu mau le mai ta io Jessica ia la fa tu ila lo fali le tau tu fa nga ina no winga ole ua yai le lapta inga mua ia chu tam point lovely break ia pe fa wala ada ai ton lava ya so itu ia le tuma ta Australia tuma ta lo Sophie lava pipi lava ta voi lo fali fa lava break betul fa wow ya le usanga chelo le choi mistake on fa mai fo ile on le ta ambulance nga lo na lua le lo fa nga solo tabele le lava tuma ta Sophie Include Marla Tamata Jessica Yohane. Tuli Manu level motor level Tamata Australia lo matua valley le Tamata Australia le. Hey stay no Sophie o nga tuli Manu. O nga mai pito Utah. Lalu tali Tamata Sophie nga into le Tamata Australia le matu tu ya la o pi nga ile mai. Ta velo for the break. Betua. Tu nga betu tu fa wina lu suanga. Tongi tu le hanga vale tu mata Sophie le wow holding my now the two la for ya to bi tonu ya le uto nga tu fai manto tu vai sin o tu vai tu mata Sophie lunga la mata ni tu mata Sophie le la vai tau ai tu ia tu mata Australia le Sophie Ingledew mau tonu holding or tu mata Nemal OCPC sama ta Jessica Yohane. Sama sang lona lua, to tasi sama sang turn fa mai a foile ya o le nei fusoanga ya pro nei fo ipanga le lo fa nga sono temen nei I le van sama ta mai OCPC Jessica Yohane male sunga pro mata ya Sophie Ingledew mai Australia I le vaenga o le bantamweight 5 kilo kalama
Now the final round will coming up between Jessica Ioane and Sophie Ingledew. Sophie Ingledew from Australia, hiding at the blue corner, and Jessica Ioane from OCBC in the red corner. And sama sang fayu Pijunu alwaju tu yang macam Australia live ye sang tu yang macam Sofa macam Leo Jessica Ioane man OCPC Leo Piton jangan cua ngamai tu tu fa awal suanga Tau ayat tu lawan tu ila tu ya Leo fumu le fa ya sinafi tele tu macam yo fumu le tele tu misa fa na lave ai tu macam fumu le ai ya tu le lawan on malusi Australia ni orang mai tahu tu fa ya sin malusi tele oleh macam Australia mai tu macam Australia ya fa ila ya fusu dalam solo muli tu macam ila ni la fu tu mau tu manu ya vali fa le ya fu ila ida tu manu ni ya stainer mai OCPC ya macam ya Jessica Ioane ya tanu ina lau fali ala fu utanga macam mau tonu ia le ang terhingo macam Australia ni ala fa tanu ina lau fali no winga ola la ufa luai nei on tu ina tu ia la ta inga lau fali de banga la il fa ngai na fu ila pito ilu mo de lima ya macam ile Sophie macam ile Jessica Ioane Hồi đó li ngay mấy le itu le itu man mumu ya phụ cho ya ngay mấy itu man ya pia tele ya le tempat Australia le tu le ya la panga ngai itu man lung ala macam ni macam Jessica Ioane macam waktu five ya sini vai mai Indonesia lava mau tonu lava ya falling ya oleh macam Jessica Ioane ya itu oleh la ufain tahu fu ya ya upu ya pulas tu bilang apa ngah fati ala balai macam oleh fa awal tak longa ya pe tahu ona fa butalo Kalau itu jadi semi, ada mai ada ni persoalan. Turn second turn of my ale oleh tamsang oleh muli final round ale tamsang muli il va Jessica Ioane and Sophie Ingledew mai Australia for our national anthem. Tôi xin le opanga le toi tôi là vai ngol women's light welter on 3 kilokalama The winner is now by unanimous in the blue corner, Australia. Blue corner is the winner of this bout. Oleh Jerman ulan wana leo man malo macam Sophie Ingledew
ile suanga nei pula panga nei lona fitu. In the closing officials for the shot, our final pass of tonight, the referee, Judge 1, Judge 3. Judge 1, Judge 3. Judge 2, Korea. Judge 3, Philippines. Judge 4, Fiji. And Judge 5, China. In the closing, the light welterweight division, 65 kg, fighting in the red corner, from the Oceania, Aking. Introducing our final bouts between Michaela Keane and Caitlin Amy from Australia. The blue corner, living her story, having her story. Jimmy Ready, okay. Ya, kalau mau Oceania, maka yang ini okay. Sebagai New Zealand, maka yang makanya fighting for the children, Michaela King, and her opponent, the blue corner from Australia, 18 pocket. 3 rounds for 2 rounds. Tam bersama Momoa elva le temata ya kila kila kin macam Amy Peke Australia ele aupanga ole ona se fulfa kilo kalama light welter. Temata Australia lelo ile tuman mona temata New Zealand lelo tuman momu ta foi leoni tuman muri temata Australia so mai le temata New Zealand ayas tan dia temata Australia la tu ya le pitong pui man lama lelo fa pena ona ma ia tu ia temata Australia. Oli. Tangap male tuan, macam so angai main turman.
Bali fa le na matematika Australia ile tu le manu ia matematika fumu na mai du sila. Trong phải matematika Australia na ta fi bi ma le matematika sila bang le uba fa no ia lovely. Tao na uli tu fe. Na to pi fi tonu no le matematika nei. Le la vai mai cha wa tu ro fa ke na ma no la bali ma la tu ia. Tao ai mày làm vậy chủ yếu là cho mình chạy niềm xin nó leo làm vậy mà một trong người làm vậy có đứa ngại để cho mình chạy Australia ở với đó thì để cho mình chạy này nó cũng phải là mấy chạy nói lại cho một phút stay mi còn phải máy ăn đều để tạm sang mua thì ở đây gần bao cho sang mua mình chạy Australia mang lên cho mình chạy New Zealand. Oceania au panga muli nei. I think this is our last bout between Michaela Keane, New Zealand, and Caitlin Amy Pickard from Australia. Oleh tamu sanga oleh tato panga muli le ina ba tamu Australia man tamu New Zealand. Ayo na yai pero mai ai tam sanga le apanga nei ya so oile man le tu fanga fai longa ayo na fai lo mai ya ai le committee ya o talonga ile ne bang le pe chu Jakarta Murray Rantum. Oleh tamu sanga lu lewa fa masuk tamu nei tu ni mai fo ile macam Australia dan macam New Zealand lagi tu manu le tu mamai na fo macam New Zealand le fo wa macam tu ya tu macam New Zealand ngai yo tu manu ya lan mona tahu ai mai lama ia tu ya macam Australia le fo ya ai tu nu lava ya ile macam New Zealand ni macam ya Michaela Keane phải điều này ngay chỗ lòng chỗ này số lệ ta chỉ lúa chỗ lúa pha lệ làm vào pha bên nào để tao chỗ lúa làm vào chỗ ở trong trái trái đi rồi lấy chỗ này đấy ya tao bên ya anh chỉ cho si lộ pha bên nào nằm lăng mày ya trả lâu ngày này Oceania peon phát cho nuôi na trả mà nói được trả cho chứ nữa để đây cho sang dua face from the bar. Ada orang tahu via temen ni ya lo tak mau lihat kia le temen tak ini Yusila. Pi la vai tonu le la vai fa pena ona la vai mo to meta Australia le
saulang abang le tumaca ini sila mau tunai lama jadi ngorek macam Australia la fo wanga itu oleh tu tumaca le kona lan mwanga la fo amaton tau ba di bali mai o ele tumaca Australia ya le tumaca New Zealand ni la fo tau ai mai lama ia tu ya tumaca New Zealand ni pe mai tau tu so yang le face final chile la wa ile tak mesang lua lo mai tau lava vai lava si final ya ole tulang pe ya ia le fanga solonga e fusanga le bang tumaca ia lua ile au fanga ole mai tu wa weight 64 kilograms ole ono 5 kilograma ga mai tono fa wa fusanga chona sekone ono fa mai an le ole ta mesanga pe on fa la pe on fa lo mai mai le ta amersanga lo na lua ta tasir ta amersanga tu toe ona fa mai ale ole nei fusuanga nei ona yai kami sedang bermula lau fanga soror camanai kami jono fai sina mana los celos fainga ia all au tumaca iu mana itu lua os fai malu cuma tumaca Australia ile ngak mai ile final round po le tam sang muli tiang fanga soror Abi tono mana ia puing ia kalau cuma cak ia Michaela King kasi lua tolu fa le la mai fai tau ai le la mo tau nu tolu la ba ia sulang ai ia tu ia cuma cak Australia le anga ile panga ile cuma cak ini usila Faya sina nga yo ijelo tumaca Australia le la mai tau watu kalau na minta ia le fusuanga tam sang mo lua le wo tam sang mulmul Cara muli lama ia le tumaca New Zealand lai pipi ia tu ia le tumaca Australia melo mai fo ia tu le tumaca New Zealand lai ai
Oleh lama lo main tawina, payah sih malu sih terlalu cuaca Australia, mantam lama tak bisa muli, leh lama ngayo, leh lama mai amal tak bisa muli, mai ia apa ngalai ia ile colu tak bisa ngah. Alah, nak pula cari-cari cami, ia cuci mai fai ngofam sino, ia bawa ile oleh sempini, ia ile apa ngalai Australia, New Zealand. And the winner for this bout goes to the blue corner, Caitlin Amy Burkert from Australia, in the divisions of light welter 64 kilograms. The tournament fight tonight, so as everything is special to the world. The only checker is only the gold medal. So for 51 kg, there will be only the gold medal center. And I would like to call upon Miss China, the only president and also the one name of Aifa to present the gold medal for this time. Ladies and gentlemen, presentation. The winner and also the champion of the youth boxing tournament in women, the 51 kg. Please put your hands together. Malik Stamati of Oceania. We are standing for national anthem of Oceania. Tujulah lula orang berkain dia, lalu saya. Next question, I'd like to call upon Wayne Rose, the IPA, and also the supervisor of this tournament to present the medal for our next division. Also, in the women.
Penny Black. Good action for Phil. Ready number 4. Ladies and gentlemen, medal presentation. The winner is the gold medal for this tournament, the Youth Oceania 2018. Shortly, England, from Australia. Sorry, the silver medal for this exhibition from RCTC, Jessica Ivane, for cross country. Sorry. Ladies and gentlemen, and the gold medal for 54-18 from Australia, Sophie England. Please be standing for national anthem of Australia. For this benefit, I would like to call upon David White, the Director of Oceania and Instructed Workshop in Samoa, to present the bill of 6418.
The winner for silver medal for you Oceania Boxing Tournament 2018 in the light welter division 64kg for women. Put your hands together for Makila King of the Chile. And the winner of the gold medal for the new Oceania Boxing Tournament 2018, the light welter division 64kg from Australia, Katie Emmy Paquette. And with this, we are ready for national anthem of Oceania. So